Finmesas ikaw na shoes ko paing ko Sir Lebange. Finmesas nas Sharia like yawun kadam tayo ka na kusliya nga. Kadam tayo ke subitlo. Tinise na kawalak na siya misengi. Narang awalol misengi. Mga ni-special by ghost na kayo. Malilitlas na kayo nga. Soto. Pero, ngash kaya kan rasi record sa siya. Dapat na uyan na program sila siya. Nakakipain ko kung kunta ka wikat. Si basically raron ko na misengi. Ano ko dito? Friday fat mo. Nakimulalan lan with Gentiles. Nakimulalan with Gentiles. Naram ko manaks ka. Ngaya ka tayo ka oil with Jew. Nake liyeyan with Gentiles. Alright, ito ka wikat ka. Other secret, ikaw na siya. Hello, Friday na sumpe. Tingin ni Seflin. Then hilo. Ikaw na shoes kawa. Mtawagyan weekend buying Ana enko siya ka Micronesia FSM el Sundari Sette takot aşkı kon Friday in California au itkos ni itkos pa na Annabel na ke pandemic sige sikagawa ng katako akfasya aluin eko in Friday
Nagdefast na di ka nakatkalam na pa lam iway na alula siya il restore na ke regular schedule na bakit siya ginoy ko pang bakit siya ginoy ko kasi siya kun vinlie men nak singa Friday naki Molellah med Gentiles naki Molellah med Gentiles room singa will for singa for sa ako siya hindi siya na il back for siya ako to singa nga usia la recording siya nakita usia recording siya siya from kun the shock ta mitligi mada kayo and is pel singa in kadin wedokle suno yung kat siya ke kasalal may mga fashing dia mga lars mga bay panang pel no katsuno yoral siya kya kay dalal siya ke kasalal yan awiya kat point ka sa tagay last no kat tagay pro olem got flat na kat siya this yung gawin ka kulo ka mo lars kulo ka long kalang lum kulo ka mo pas kat pala kulo ke siya lars rek malash main siya pas messages mit kuyes mit tamash siya lars na kayo que cash go online kat siya dalong cash okay mga dalong na kat cash lum insala ay na lang siya Esam naklash eskat leligi mai India o ye last naklash back for siya ay mana ke wata ko ke kokolo kat ina ko sa national plan kat ina na ko pel na ko kat sudule kat safalle paile post pakat sudule ke kat ina ko pel na ko ay ben nag fewer slashing ibang dal na this week kwento ko yung may lus mo ay patakat hindi long ke gas when takin yan mulas takin yan falcon yes takin yan makatakfish may na kayo umakyat ari shokta kung Molellah na siya kat may insulela connect the fashion may nagkis fel siya lumalap mo siya damdal we got cash kat price ke siya may na kayo makinig fun na din from Jesus Christ amen amen what are you going all right okay it's not look at the interruption chat today fast na mid hey classmate sila ngayon ngam bangon mo pasta Erison Canary kayo na soon fine kung kulang kung tagawigat jangan hello Friday pa na soon take ni Chef Len oye pe Walknet Road to siye kayo pe Prescott pe kayo kulang kung tagawigat jang oye ko nakita fast na namit in Sifac ni Spelash online. Kadayin nga in fact kastan kat may yen kosli online pang trend si ma yok niya na ba pangay si ma may tapos well. Kung binili ke mo ako klan kat ke makatilaki ita na kayo makofin fellow kastan kadashwe. Na kalmi pa gaslan kat pause pungenense. Na kung fin ke palakin lang kat na kumulin gaslan kat. Na power da yining may yining na the information highway pangayon si matalik force may mata ko may nakawat na kamatake if mga example sige ba social media media pa Facebook fin pa nga Facebook fin pa mga post may task ke Facebook na may kaya kaya tayo talaga watch silash kasi we kasi talaga watch silash daan kung kita ko lagi en mamay tawas we
Tika yung kataka in non-kailos, kataka in proisin ka din as oye si geklet sa gansang likastan ka. Na baka na siningi ka, doon yun nga, yelime ka smali, may tigi pandemic sige. Or pandemic sige sikyak, na kat na aki ka di tayo yiningi nga, masig ka din nawin lapa, akata yung lasyo. Na schedule sila lasyo, na accommodate, pel na ka kita gandang filakastan ka. Na website sila, www.castinggold.com, live stream slash live cast slash masih pa live cast. I mean, got live like got telecast sila. Pa live cast slash got stream directly na kaya nag-uso yung Facebook. Facebook live, kadayba so ask YouTube. YouTube kung some search casting goal. Casting goal ko alu ko siya keywords kan ko kung search Paing Sirle. Na kumikan ko na nag-check YouTube, yok na, ilus sa mga waling Facebook laming, nga ito, ashmate sa mga tinasukisyon ng Facebook. Na, bayisum hindi siya nag-Facebook. Min, Facebook ko, pero alo ka, ka maatke. Na, mandaram sin Mwet le, min, ngash ke Facebook, pero nga ngash ke Facebook, mesh pilo ke Facebook, nga nila piye and mamait ngash ko ya. Mea may tam na sham kin, mea sham naman, Mwet, nakita saklu, wea ngayon, adat ki or patat. Aro astos ke Facebook at lile mea Mwet ang samsam kun, mea na naklan mea trend, ongoing trends ke online. Na kat lile may gaslan kat fact, na fin may gasikot, na kat usay gaslan kat na ke. But you say gaslight got samsam good power matashining pandemic se kataka ke Tuesday, Wednesday, Friday na Sunday. Na belan on ako sling Tuesday a week gosh, Wednesday a while gosh staff of Friday a week gosh na Sunday. Aw singaluo. Influence na ashmoit ko ulla na lashat vena. Basta takis vena. It's most like leda si yusi akkayila lal na ke makat ashke yiring o. Paile timut na kewa ego in fact kining o. Ash ko na kon maitse. Na ko vili mo kif silumpang and god ke gasing online eno na kasapel na kewa. Ash mo ko vili mo ko volunteer kasakot. Kung akilami na siya taking trust ko katamulay friend ko taking sena. If in ash makuwus liya makuwus kan in gasha ke. Ko fin ne ash pe port member slash nga pa taking Manuel Tosie Walalang Hilton, Mr. Hilton Tale, na Rina, na Manny Halbert, mamamait si pe pangat na Faco. Bago ka to port members lang casting ko. Kung hindi ako meron cash, akala niyo, mingat na cash pel na kiwa, as projects sa wakat mo playing na, pel sa, pinjak mo kat pro, pinjak mo application kat naik lang inaak kaya klepten ko si cash on si Mwet flash. Sayan do yung gas lang ka. Na katski ba kita ash mahlon me da si makat arangan bakat ash kat sponsory club 206 tennis tournament it's ongoing in Ashvin and Washington State. Accept yan ipalutungan na casting ko ke itarin na los selected sponsor los li may cash for kailangan sa mga na siya tournament makat sponsor ikibel fashion pa veterans softball tournament November 6th in Texas. Casting gold sponsor ipe masikan or Finjak class mo kita nash i-ed ma may tawash ko in mo finjak mo in aspel lash kiden broile akin sula leta to kay niya na faculty casting ka min end na ko mag casting ka ash ko usi woy na sin may ta na siya may
Bakit may fact po to? Ngay uso ondu ka shitel na tar na ngay uso ating gisen na nakfashe. May naksa. May naksa tam sing pa fato. Ngay ka sham kun Molellah Molellah with Gentiles. Ngay sham kun nakati yakati na medli tigni sen na ko. Marita ka room sa tasngaw. Fasing mo sa ako siya. Mas wikut ko unso ko ngay kasi sunderal quando cerca usei no kasi sunderal primrose. Na ele usei unso ko ngay gashugat ka mas Molellah, nagkata niyo ko sa senye, kati Sunday may nakayawa.
Alright. Gal kulo na sum primrose o yepe gugustile lilian sauce wulan nesipis sa daw pa wulalos ke ons ko pienga. Nagdewas namit no ons ko ba usi sunod ko siya. Neural macro ilan casket ke ons ko faster slash finfela ang ada ko hindi sunod ko mulit dito. Ang nasa ugat ke ons ko nga Ja, förfärsers/finfälla. Alright, kal Mekrit. Kumgulo. Akayagum gulo ke kumnokin challenge mag lim kadil chot na sumgan in
ongegin long lang dalon ka in akas mo kundi in may esmak na siskewa main kundi kata mo ito kuflaun kata mo ito diameter nangapaw nga in lem dalek lang nga wiyaske usingan orang alde kaksakin mo koinon ko fin as challenges shushu na silo shakta na fakta mycket marshall så när märker kum kula na över primrose kula ke go så man talents in makadil så was kanin makain actually missing may to long lang kata wala lang ang ako may so na game dito sila kum nam singing dito sila kum nam singing si versing fact mo nakemulila lan may Gentiles tingni sen al record akada yesing tasok ngay tako Shamtrok in the shiki booksing a Rome met Gentiles ano ko was long got Shamtrom kin ge kato telekas somla le kat fact le ulean mata kaat il orela meto in akfletulon in ba me worshippers may ito na yun ka din akflet in pang may akfletulon ka dong papa may ito na madago reklala na mo it was good, it was very good kilinakon gosh me ilrela mugulse matayin si na il tango na finfelo matayar lo or yerolos fashish il mata wilolos 4-4 pang mabawala kilin na kishbin buhanin makulu felo na seton iliye il sanga suklal seton na kadil leila ilan tako Sifac of in non ko imeiten mana ko kadil fa mamalo saying sakso ko nga nimit ko kal masifan siguro ko na ko saying kadil leila masifan il fa welo sintie glat na ke amelo sir ilus mangila mana ko saying learn na if learn na ke masingan nakatkalam gila para ilus tafayan sila may itang nakatil suk oy yesigo or akfasyo oy yesin slokan mamait il tomorrow in malal na melar il sila maton felsing pal magin Abraham family Isaac Jacob pa Israel maton felsing pa Israel ilan ret magin na fani natin pa shuf singal luwang to ke tamulil singal luwang pala ash tam dahil sin we lost tam dahil sin dahil so when shuf lal so we na magulay bel so pang oy alos bel so na takoni bel yung kacham gige label tako ngayon tako ti en go kiel el so na kasao na plata fa polil si na muriting tako Sham gin med Gentiles. Mayin faxil al pol il aklin oyelan med chungan. Le alle los insenen. Kaefien ta shokto dafung le kaefi. Masilus kaefien insenen nakangan dafung le. Toro los ta galim gila med Gentiles. So mapen ay ilusi wipe ibeiske longlang singa mayin machu ali ma Gentiles mo il shela ilus tiaske oye singa na ora si kumudeg si sila esa Gentiles God pa ma Gentiles mit na ko mate ta ko lines ko shalan Abraham kat pang ma Gentiles ko specifically Finbang Israel, kung kasi be narrow it down, so like with Jew. May nakawasaya nga sa Israel, pang mga Gentiles. But kung nigelo siya na tayo ke temple si fan na ke belan ulan sa siya. Temple sa asya Jerusalem. May Gentiles kita kaya tulukuno na Levi sila mga ilyak na in temple na ke holy. Na Holy of the Holies, but toy flex pa na mga nila nagyan. Ta siya,
common areas ma Jewen kan lilat na kaya. If na Gentiles kan, gusto kan lilat na kaya. Pangan Jerusalem. Na Paul el matakor and zoom na sin met Jew and when the met lalari fungi. Sama ilos for la met Gentiles for la liki alus ng Judaism for la inwi alu sema wusa si ilos patake wusa si ma Paul el faculty wusa si singa pa kat kyang gasin sa gospel gospel singa pa tiya mga sin met Jew makaivan na mapin na sin met Gentiles. Napa tingin siya na akta yan sila kaya nangauselo ilan akta siya akta yan sila akta yan Rome sapta singa fos sila kaya fos ako siya nangamas wikut kaya akta yan sila. Kaya wabilon singkat kaya mawlash misayang kaya may lutlut Mwe Friday sifac mo no nuke Molellah lan Mwet Gentile nuke Molellah lan Mwet Gentile na leda sila Paul ngayon naking ako metaan Rome pa kachamjam king leda lai Paul na sin Mwet Rome Mwet Christian finan Rome singaw fasini kaya akos fasakos inge shamon ke fact lai Paul na kelos ke Molellah ke oyen Molellah Kirik malalos, los tafung na non komorik ma wobolalos so, paya muna los leo. Na kishipin pena ash pena shang mash lon with tune pen so, na sin name Jesus Christ so, ilos te na non ko in som na in Jesus Christ in a Molellah seal, ilos non ko mo akos din lalos ke mas of lan Moses, sepa urik ma wobolalos ngayon, ilos non ko mo pangan masima yok shipe na selosan. Pangan masima losin ko in Araw ko in sang Molellah na selosa. May noted siya nga iptolo mga long se pasyal na kaya pa for semate nga for sinigyakos na for semate nga kasel Paul ke kasin ke na yok lal. Il fact mo Mwet check fako in Ace Molellah singkat. First do na ketolo ela kalimila moniak lalo siya kwa kita paye. Ilina paye Insianen lalo sa moniak lalo siya kwake itapay. Naibsafla sen ba fos na safla si Kimerito for sa kos Christ ilak sa pinakolon masap. Lam Christ ilalagay na masap na maingin na kayo wa. Nain matawa Kimerito fos singa riti. May kisipin fos na ako sharang ako me read na fash. Fos Sifac mo. May tlili elolele blog. Kinsiak na phone, nga na malalap na Mwet check, fakoy na Molellah singkat. Nga, arla na paroy na singkat kelos. Pangan po si mate ke sapta singaw maruma na sin Mwet Roman ma, Molellah na leksyon niya kalimiki na nakaklal kelos la. Ilana na kina ilos hindi na pay na meka imen Molellah singan la ilos si Molellah singan la ilos tiais kirik mawalalos ilos Molellah singan sin Christ Jesus and Christ Jesus alone. Nara ilfak mga harla na paroy kewos paroy na singkat ke Mwet ngayon na so kakinsielo sin liye Lapan Molellah si ma Christ Jesus il tako sacrifice mo lal na selos yan. Ilos hindi at tafong lenon ko mo. Ilos finakos masap. Siniki masap siya lal Moses kan na ilos automatic mo le. Foslu o tolo ilakalim yake moniak lalos na. Kina lalos in ko in aroma pa ising ilos tina rela kishipin ilos liye siye na ngayit lalo. So, first to vac mo. Ako in vac lalo. So, na song in sielos na singkat. To shock to moniak lalo siya kwakita akpaye. Di fosingan. Lim God. Ilong sale sa song in siya na phone. Nangkal na phone. Call na phone in kalan sa pal. Na di vac sila Paul ngayon mo.
Elos Arlena sangin cielos na singkat. Tasok tamoniak lalos ang tiakwag kita by wrong motive. Akong going sangin siya kira mas ito syokta. Akong fin miss out la mesh be sira nga akong marawaan. Naiwangan siya pinorek malako. Di bail ngaytang ligi pa ako matamoy nga la. Ili na ba yung jena yung lalos? Inaraw, Milo saronan kumapangan kalansap lalos na singkat. Ay, facta na, di napangan, motive lalos ay kuma, sinelos nga en, di na, tako ke, di na, waki ke, ingenik pa ilan kan. Moniak lalos di akwa ke tayak pa Plain and simple. Mama lo serangan dia tako ke mapaya isingan. Itak pa isingan pa lo sin itaw na pa la sa lam Jesus Christ. La sa baba taman lam Jesus Christ. La ifo lam Jesus Christ ito kami sa moulya. Postolo. Elos dia ito ay makadilak siwa siya mo ito na selke. Elos shike nakiya oye lalos si Fena. Oing elos dia selos yang na kingenik makadilorik makin inak siwa siya mo ito na imadan. Elos non kamo elos siwa siya mo tan kat. Elos wala matalik na din kat. Ama fact sila po nga mo elos dia ito. Oye makadilak siwa siya mo ito na silke. Fakya oye si malim kadilak siwa siya mo ito na silke. Lalal fung Esam ki ka cham cham ka na le prema. Foi premil ay wala mo siya mo siwa so siya mo tan kat. Ilak siwa siya ki mo tan kat. Ke shipen lalal fung ilal ke kat makayna. Tiye ke orek mawawalal. Tiye ke kaspel. Tiye mo inil ba prem mo. Lalal fung ikat ke kat makayna. Lalal fung ilal laim kat. Pa source sila mala tu fail. Laim kat pa yodin food sa mala tu fail. Wang in siya sayang ilays ko kay isi tayak kirome. Laim kat makayna. Nasin full lash nga ko nasin may chungan pe. Laim Jesus ilta ko. Tako rin ang genik sa kulal dalin siwas wasom na yuring God. Ak siwas siya gelos ke ilos elalal fongi laim Christ ke shipelan laim Christ. Shipelan pa yung tako Molellah kuluplan with fela. Shipelan pa yung tako ak sa siya mol metalalos. Ak nice na sila mol fok lalos. Na ilos fin lalal fongi mo pa laim Jesus Christ il ko inis na. Lagay los mol meta ko. Nanak fok ko. Oye fok ko. Ila fok ko. Ingenik fok na kawalalos. Nga ilos lalal fongi yang en lalal fongi lalos pa. God, ilorik magininak si Wasialos, ye madala, pa fak fos tolungan. Ilos tiya ito, ay makadilak si Wasiamo ito na silke. Through Christ Jesus and Christ Jesus alone, lalal fong ilalos kay Christ Jesus la, ildagoy mi sa mulyak, inorelan genik so fan na selos, infalok na yuring God. Ilos hindi lalal fong napapolel fak na. Wangan siya Milo's too fair. Wangan Milo's too fair. Elos tiya ito ke ngenik lang kat na ara wangan makawal tako kirik malalosan. Oy elos tiya selos yang naging genik makadilarek makinin aksiwasi mo itayo madal. Na melos selos yang nage finelos tiya selos yang nage lalay fung Christ Jesus. Ingenikin tole mo kayo na bailo si selos yang nagengan. Napapolil tako siyam kin na selos ngan. Ilosin likshin ikes na matalosin liye. Inliye na. Oye ilos rongan tiya mata ko kita pa yung malim katin sang na selos mo. Mana irolos si Fena. Urik mawawalalos nga nilos ya totoo lagi urik mawawo. Finti ya fashkin genik si was kakawulan lim ka at naurik malasya ya totoo na. Katemoti. Fasa ako fact mo. To Christ ilak sa vila kolon masap. Oy nye, mayit na kawa sila lal fungi, elos aksiwasiyak lang yung matanggan.
pangan ngenik sima Christ tago ak fisher sila na si komo nga kuminte lost line akboye na ine kom ke orek mawula komo ni si fena orela akwak nga kumin fash kelie vaccine bol ke fostolo nge lo sia ito ya makadilak si wasi mo ito na silke ay lo shikin aki oy lalo si fena nga ko minenay sin kin got likin genik singan got finti ito la fagya na payin genik lan got na ke mola sho na lela ka din tesu ka din aki akwak sa ingoin orela mo makadil sa paykat ka din ram mo mahingi kalam ke fa ko norek malakko mo speaks louder ke nga kum claim yo na Christ kilda ko mise molyak ngay il aksafila masap na kayo ti kanya balda ko kanaos la masap mo il da ko mise molyak slangan da ko often la masap narabel si mga kong lalal fung ike mise molyak slangan is ka tiyang nasin lime God nasin Christ Jesus lan may lime lash na mana ka wag masap ngayon nga ako may automatically oro nara nga ako may timtawik mabubo nga ako marela Layam Christ in the orela tari, exafila tari, mukuikwilal ke molyak lal, misa molyak lal. Ilfiliye, masifan na ako min molgen long se. Ako min molgen long se, na masap na kawa mamosis ilfiliyan sin met Israela. Nga ako me orela na phone na, without even thinking about it. Kata molgen tari, min long se. Ilavin niya makulo pes. Layam Jesus Christ, ildago mise mulyak eksa fila kolan masap. Kat tisipem taki kolan masap. Akat mataki kolan ngon matal si mas tako awlol layam Jesus Christ nasik kumisingi. Mana si kuma ba katine samya na kat mo lagi orek mawawala siya akat mo lagi Christ Jesus inara orek mawawu inakin si wawayalam God in witness iya kalam lan God nasin may tsingiya ko in ilyak na Molellah sa barlam Jesus Christ in tako filiya nga kumin lalay fumimisenge nara ko taxi mo siya kimatan God why na kitak like born Layla katingay we run with this we is Molellah si mata ko na sin may Gentile and run with it rek makin song gashilaylo sa makot our paths crossed kat witness siya long kalan silang lim kat ka na silos di mo Israel kamit chu kamit ma bangon mo los siwas na yuring God ngay mo talik na din God ngay layim God iluse mo Gentile ngay ingoin liye ace Molellah se ngay ye madalos ilosin ko liye la Jesus Christ magkahina may nash na national shit na din na kapo dilay la Jesus lan may choose ba dalin na o yakalamal pa King of King Emmanuel pangalaban kalayan lang God na si kumisinge nga kuminisam na orek mawala ko mo layim God deliye iliyin siya kum na payagat kalayan sap na sel payila katara orek mawala siya na sel kakatara may nalame When God finara may nalame na kami pawangin Christ Jesus in God katinara non ko ke kalayan lang God na sish katara na may nakuya inish si Fena napangan lapan Nanaklay polin da ko in reminding mo itlay ngayon super na ikas matalos na ilosin di liye orek mawalalos mapangan masimay oya wala yuring kadin molelos da mo lim kati lorela tarin genik sukon molelos la ilos silongan la ilos salong gas da din aloyan na ke Nilang ako min ko inis Molellah si mga Christ Jesus ilaki ataring kadin tu fin yoding fin sa Jesus Christ masafing yod ko na nasa
in mo fact on rek malakong mo fact Christ. Kung na sing God kinga we ko so you ka God lan we got na kay wa place ye place ko is na kay wa kaya aslo san. Pangay lusen akadaya lo ko lo na malap. Alright, kal teknisyen ako sa ampiang akati islal na kirom sa pasingol pasing kiwasakus na maluwo mga islag sa ampiang siya pa maasapsin. Maasap sa matikin sin Israel na polilakter na sin matchungan la. Masapsin ang tikan yung siya buhay ka wala na siya kusin mo. May in Jesus Christ elpa masapsingan shishki mamatlango singan. Natingin na ilcharam kun long sising. Long sising pang fakulon ngon. Fakulon ngon pa long si. Na oyes lang matchungan. Ilos insena yang ano kita kaya yang salin silos tingi kalain sapsing at ilos ito kikat ilos tina ito no phone na leg meakat selkat measipin kat ilos ito kikat na power ilos ta oro kalain sapsilalos kan ilos ta insena yang kaya na kaya siya oye di pa kan kalmi yan power, kalmesa sabi niya pa, power ilos Sheila with Gentiles kan mo ilos tiya ko inis wala na sige. Siya with Gentiles, pangako mo siya. Amazing ako may so wikat o ye ko kimanak si matigin siya na liksyo yung nakakatayan. Masing ako may so wikat pa. If hindi ako mas kilala kat long lang kat patat na fish. Kat aklin well on God, kat sang na singkat Molellah, kat sang na lemchis Christ na pamitlango sila siya. At tiya kalmiya pa, kat muli kimat niya. Tipahan kalmiya. Mayan, wala siya sa falle. Sa falle. Wala mga magin nga wala lang lemchis Christ pa, kat tufe. O nakitingin siya lakal, kat tufe. Dafagaslan God na sinakaywa. Ba't nakaywa? Kung matanalu, kung madawid ako, lalfig kayo tawag naman ko. Kung emesi ko man, ito na long God, inanin ko, kot nakawain mol kun long si. Long si pangay akal si ma katkalan kaya mga ngon matal, ash in Mwet si. Na kung siya self-inventory lo man, kaya kung masya o yeah. If kung asya alalo siya lo, masifan na kung rom sa tasgaw yung first year, kung read siya nga fast din nag-first year, siya nilakal nila, ilo siya malem talaya. Laki kolon ko at akmulyak wen nato, ilo siya mula. Mga keyword siya, key first siya magat filial kung ilash ke. Ifakat sa kong, may yin, kung filial, belsi may siya pay love le, belsi may siya kufla, mukui, nakalmi pa may, kufla winay ka siya, may yin LT na, so wala water baptism lal. Sige mo ko, kacham kun, may kiwala yan nata mamisi. Ilo siya, we fakanayin ka siya. Na ilo siya seconds na lagi mo lang, natrasang mo lang na singkat, ilo siya me. If those 50 years water baptism na me, ilo siya tawinayin ka siya. Pray lako mo, syuklele. Syuklele ita lakum na kimalan ka. Fak lang ba, kadil din, nikin mo lang ako may orik sa mat misingim, tas amram kin mga. Ilo yung fushesh. Ilo yung fushesh sa sinwet na kayo, in na kayo ilya na kimuwala na kasi. Power oils mga winsifan manaton. In the mise. Tamit na kayo in mole. Il siya lalay fong ine, ramole. Lalay fong isikan pa uso mo lang asin Mwet. Na kung fin pa nga nakilalay fong ilasyo.
Ngati mo inde wearing water baptism. Nga si fe na nga baptize le kikuf. Ngati liwot siya. Nga sa ngalu si nga study Bible ni ako dekta na awk. Parang malimilak fashe. Na mit mga lutlut. Early church fathers act fashe pe. Nagyay mit live mo siya. Nga sum konek may say si baptize sila kikuf. Tukun nga sang mulak na sinlem Jesus Christ. Na baptize lege kufsim ngalalay fu na suoste pelsim akum kumole kum sang molo masingkaat kum baptize lege kuf il actes sa kumle diki kainin kapash na kaywa saye me kapash nga sham from kinne men kumvin Esam le ke kotshuk ke kat awu Atimon baban yugo nenyo usila ge kainin nen mga to vak lang ava mga to so baban neng usila nadalos song kainin ngon saye in kapasang na sales na water baptism sing il trode access sa segunda Nesum leliki kainin oye makum kapasang na malan felo. Ko kapasang nakikita na mga facts sila ngayon pa ngate na fact mo mitkum days water baptism. Water baptism yokshipe ke. Na katalu fact mo kumin mo kumtikan mo nikita kung baptize le. Lalalfung ilasha Protestant kaya ilasha kat lalalfung ige fosse ke Rome sa tasngol fosse kan. Kung vinte na wi lalalfung ige na para ashkain alu. Na kati ngati ta kalain de mom del sta kundi ta kalain kat mo kat sta. Mayen kat luti bege Bible kat treaty bege Bible kat study ke Bible kat kunay ekle me Bible ekle. Le fa kaya lalalfung ilo mo an matan singan akfashi. Nagilalfungi lasyo kat sing akfasyo, may katalalfungi ke Rome sa tasngaw yu fosye. Sifac mo kung pinlem dalek. Na di fosifan na pangan. Gumuray na fa na letalal Paul na sin mit Ephesus, mit Corinth. Na phone na epistles lang, or any, or that, o yan na phone siya. Nasisagod nga, Usta masingin na ke siebe na topic ko. Kasokto, mafal nga kuming galim ke. Lang attifa mo weng shipen water baptism. Yokshipe. Talalfungi last Protestant, katu ke lalfungi sa mo, kumtin na kumin baptize ko kumta mo ula. Mayan ash, may kepayapalo. Tenarela o yasingan. Nakuvinliye church history, o yan water baptism malo sa rongan. Kumiyang ha? Kapahila. Pagkano kain singan. Dito fana yung kat pamdek, shamdek. Mata ko, ma-fashion ke 1300s. Fashion niyo ba mga chunjing ke 19th, 21st century. Natingin siya ng gulo, siya kaya nga asel akadena wusil luman nag-siya na mga ta nga mo pangan mo siyam slash ngayon. Nga ni-spell sing fact, lo malak na siyos. Lo kaya aslo usan, tingos may sas, wikut, isenria kat finmol, aus nga luo. Kasi siyam din may nag-isenriaan, na lutu, sete. Ito ko, or actually kali get Club 206, tennis tournament in Washington State. Na feature mo Kali's closing ceremonies lalos kan then go pa live. Abang mas tingin na ang evak lumalap na siwas na kaywa ngay tuwin siya ngay pro Kali na kumusta mas kumfin efin fin bangay kumangin fin kami sa oye ko fin kami sa mising ngay sot na oye masih payok siya pero. Kung finalak siya na kanjungwa, nga fin kami sa oye ko, fin mi sa patat na fake oye ko. Kung asum na oye. Kung finnikin,
Kung fin kufla ngay sum na yung kasaw, ngay sum na yung katata. Kung fin kufla na letra na pa na ewo, kumin sum na gerum sa tay singoy fasya. Akil na, kung fin lem talaya, nakikolon God. At mo niya kwen na, kumita sa mo. Tawag kinsingan mit. Dahil insingan mit, sang mo lungan na sin God. Na mga nakiwasaya nga, kumita akos, for lalikyoyan, saya nakiwalungan. Flok mataki oyelan ka. Mikum siya flok la oro oye matalon. Min iwangin kaplong. Iwangin mga balakin siya ulan ka. Nara ngay proin ka liyan, ngay siyak kun wiya proy. Kung ano yung atagay, kung finas alalo siya lum, kung finisa uya ka. Biniglas kumisum na uya proy. Proy siya kalip siya, fat na mo, laim kat paramdal, nakdas siya maglupag. Ang life nila, kung when na tingkat, ikikolan ka, at akmulya kwen na to. Ayos kung na kumimitlango sila. Paano nga proy siya nga? Ako may amen, na kung really casting kat, siya naman singkat, bakuin na kung proy. Paano nga, mas fan na ako minaroon. Ang vesong wiyalo, lutlut pa pa, liye mangan ka, saka wikut casting ko, baka pinakla siya. Den gasha mo ito, akapulos. Igaston God. Okay, life. Nagulong alap, wiya, nagkataga, wiya, ngay proy, sa launching God, na kung fin pala mo, kumina ko yung wiya proy, and so mushroom, and tuwi, kung fin story siya, all over. Proy, siyaksing God, ilan gasha ko, ako, misang kung mitlang ko siya, ilan pa mitlang ko siya. Okay, kat proy. All I've got, flat ka na. At siya nga ang sugibel siya, lumalap na siya. Ilog lang kalang lum. Ilog yung mat-cleanse up lum. Yok na tingin sena, na tingin interest call, at ang mga friend. Kaya losing ye casting call. Board members, kaya los makasya ko at teacher cast. Mas ramdal, way lalos at kayo. Ilog yung may naksinaw yung ko, ngayon siya ito kaya es makinikot kayo kalasyo. Napamamatala, at siyak siya. Osh, sish. Gala, kaya sumay tafag taka we long way manilak kakafiyasi. But nakash nikni anikni dalash, kash nakandalash. Le katasyo yakin life nilash. Panang katye or lang matawag sauces. Nakuwis mo we are proy. All of God flat na. Bising e fale. Ay scoop dokumit lang o silok. Not necessarily. Asia dengan paligid mo ulit. At proy siya pa yung bam. Dahil kilo na silos na kayo sa mga shigala. Akin siya wayalos. Sa lusa ligyo na siya ngay. Nike pa nakapilsot siya daw siya. Kashikat ka din kung pel na kayo. At siya maingin na kayo. Yun na dug sa Jesus Christ kat proy. Amen. Kalau na malap na siwas na kayo. God's not God, never way into